Modini mwoko wako ati weekend yaku kana mthenya wako wa Jumamothi no wagitinda oro wega ngikunyita ugani methaini itu ya Mohoro Hwaini wa muthenya wa umuthi kuria twakoro tukiriuga county ciothe 47 gutigirira ni twekoro twikumenyithia uria bururi wa tindia guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge no beredaya reke twabe twamukire matemo ma mohoro. Mamwe ma maria tukuharireirie ni ati matora ngurani goko bururi-ini ni mathiete na mbere kugumirwo ni nduma gwa makiria ma mathaa 18 thutha wa thina wa hinya wa thitima kugumira bururi. Kitu sahihi kimefanyika, tunataka nini? Tunataka unga, una get. Tuko njaa bana. Na hii ni baadhi ya raia bwana, watu wakule. Bana. Shida iko wapi? Maafitha a borithi ni magereire ihinda irito ria kweheria aikari a choka aria magutahaga muturori-ini iria igeire na mutino. We have a comprehensive plan on restocking of Lake Victoria. Mimi nitarudi hapa kabla ya mwisho wa huu mwaka. Aikari a Budalangi ni mamukirite fridge ya kuiga thamaki gwa kahinda ga thikũ 10 niguo kugacirithia utegi wa thamaki bururi-ini. Mutengeri njorua wa mahenya ma mita 1500 na 5000 Faith Kipyegon ni agutengera utuko wa umuthi mahenya-ini ma mita 500 bururi-ini wa Hungary. Na goririkanie no korokiaraniria nanie kugerera kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuria mwena wa YouTube @Muthingi TV, kuria mwena wa Facebook ni Muthingi TV, kana page ni yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Na tukiambiriria ni ati ngwataniro ya Azimio la Umoja ni hitite gucokereria mirurungano kungikinyiriria miario ya uiguano ndikugia na umithio makiariria mwingi wa tauni ya Kitengela kone kaunti ya Kajiado kuria magucerete magitongorio ni mutongoria wa Raila Odinga maugete no nginyagia matigirire ni kurwirira kana ni no nginyagia matigirire ni marwirira ihoto cia muingi makiuga matirakorwo makiheo guoya no kana no. Sasa sisi tunataka amani, nataka kanisa mzidi kuombea Kenya amani ipatikane. Kuna unafiki mingi zaidi, watu wanapiga kifua hapa na pale, wanafurahia shida ya wenzao. Nisema pana Wakenya wote mpaka waheshimiane. Hata hiyo mazungumzo iko kwa meza, tukiendelea kila mmoja akisimama unakemea mwenzako, unamuita majina, hiyo mazungumzo haiwezi kamalizika vyema. Lazima kuwe na heshima. Hata kwa hii inter ministries union, mkikosania heshima hamwezi mkatembea barabara moja. Hakuna mtu ambaye anaweza kujitokeza kwa boma yake aende afanye maandamano kama kuna sababu. Lakini kama gharama ya maisha imepanda juu sana, bei ya unga imekuwa juu sana, bei ya mafuta imepanda juu sana, bei ya sukari na kadhalika, jamaa anaumia, sio? Tukasema punda imechoka. Ongeza ya kwamba bila heshima nchi haiwezi ikaendelea. Na wakati wa kampeni nilisema tusipochunga tutakuwa nchi ya wakosa adabu. Ni sisi tutajiuliza kama tumefika kiwango hiyo, na kama hatujafika au tumefika ni vipi tutakomesha. Kuna kichoka nafanya nini? Sinashuka shusha mzigo chini. Ama sivyo? Kama punda amesema amechoka, amefanya makosa. Amefanya makosa. Yule ambaye anafanya makosa ni yule ambaye anapiga punda bunduki ati punda amesema amechoka. Hiyo ni makosa. Na tugitigana na icio cia utetini ati urimi wa thamaki ni umwe wa indo iria cigacirithagia wonjoria wa bururi no indi ndukoretwo ukihimbirio na njira iria yagiriire, na riu thirikari ni yarireirie mitaratara mikinyaniru ya gutigirira ni yakorwo igiukiria urimi uyu wa thamaki. Na ino ni miario ya mutongoria wa bururi Daktari William Ruto ende ya igongona ria kuruguria ceceni ya gicukiro kia thamaki kia Mukoloba iria-ini ria Victoria mwena wa
wa Budalangi gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Busia. Ruto akumagaritio nĩ atongoria angĩ arĩ hamwe na mũnini wake nĩwe Rigathi wa Gachagua oro ũndũ ũmwe na Musalia Mudavadi na atongoria angĩ aingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atongoririe atongoria angĩ thirikari-inĩ kũrugũria tabarĩra citiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri arĩ hamwe na wadi ya gũthĩnjĩra arwaru thibitarĩ-inĩ wa Ribaro wa Busia na gĩcukĩro gĩa thamaki kĩa Mohoro iria-inĩ rĩa Victoria mwena wa Budalangi thĩinĩ wa kaunti ya Busia. Ndũmĩrĩri-inĩ yake mũtongoria wa bũrũri nĩ aranĩire gũkĩria ũrĩmi wa thamaki makĩria harĩ gũtigĩrĩra iria rĩa Victoria nĩ rĩagĩa na thamaki cia kũigana nĩguo mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ yoneke. Ndeto ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria angĩ. Tuko na mpango ya restocking ya Lake Victoria. We have a comprehensive plan on restocking of Lake Victoria. Mimi nitarudi hapa kabla ya mwisho wa huu mwaka kwa sababu tuko na facility ambayo tumepanga ya shilingi bilioni 1 hapa Kabonyo. Hiyo facility ndio tutaweka hatcheries nyingi na tutaajiri vijana wengi. Kama tungejenga tu hatcheries, various hatcheries, both Uganda, Kenya, Tanzania, along the beaches, kazi ya vijana tuandike. Hata kama mnawalipa mshahara hatu 20,000 ama 15, kazi yao ni kuzalisha samaki kutupa ndani. Samaki zenyewe zitatafuta chakula huko ndani. Na watu waende wafanye nini? Wavue. Sasa Wajala amesema barabara hata choma. But you have to put it in writing, my brother. Wewe ni mtu mzuri, lakini ukipatana na Raila unabadilika unakuwa mtu mwingine. Ruto oho nĩ amũrĩkĩte tabarĩra ya blue economy na haha akĩũria atumia makĩria gwĩkuruhania na tabarĩra ĩyo nĩguo mĩeke ya mawĩra ingĩhe na makĩria wonjoria wa bũrũri ũgacĩre. Watu wa Busia, watu wa Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay na watu wa Lamu, Kilifi, Mombasa, Kwale. Hiyo kaunti zote tumekubaliana na tuko na mpango maalum ya kushughulikia hii mambo ya blue economy because we want to integrate the blue economy into the economy of the Republic of Kenya and scale it up so that we can be able not just for food security but also for incomes for the people of this region. Icukĩro ingĩ citiganĩte nĩ cigwakwo gĩcigo-inĩ kĩu na arĩmi a thamaki makĩũrio kũingĩra thothaitĩ-inĩ nĩguo mahote gwĩkũria, kũgitĩra na kũhĩmbĩria ũtegi wa thamaki. Mbali na hii facility pia nataka tujenge facility kama hii hapa Bumbe, hapa Funyula. Vile vile huyu ndugu yangu wa Chanda aliniuliza tujenge facility kama hii pale Wechulum katika constituency yake hapa Bondo. Pia tumejenga facility kama hii ingine kule Luanda Kotieno na tunajenga zingine 9 katika ufuo huu wa Lake Victoria. Shiringi milioni 130 nicio cikũhũthĩka harĩ kũhĩmbĩria ũrĩmi wa thamaki mwena ũyũ. Tabarĩra ĩrĩa ĩkũguna aikari mwena ũyũ na makĩria mbeũ njĩthĩ. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Ngatho cia mwanya kũrĩ mwandĩki witũ ti Chege wa Njohi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ minista wa ũkui na bara Kipchumba Murkomen ũmũthĩ nĩ anĩrĩire ũtongoria mwerũ rũhonge-inĩ rwa ũkui wa ndege na akĩaria thutha wa gwĩkinyia kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA gũthũrima mĩhang'o thutha wayo gũtharara kũrũmĩrĩra kũra gwa thitima. Murkomen nĩ augĩte ona mogarũrũku mangĩ matanyĩtwo kũhanĩka thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ. Mogi wa Morugi ari na ripoti ino makeria. To accompany me to see the preparations we are making and I want to thank Mr. Gogo, Abel and the team at the JKIA. Minister wa ũkui na bara Kipchumba Murkomen nĩ anĩrĩire gũcenjio kwa ũtongoria rũhonge-inĩ rwa ũkui wa ndege gũkũ bũrũri-inĩ. When I appointed the new board, I made it clear that they must reorganize the workforce and end the culture of having many of our officers holding key positions, serving in acting capacity in perpetuity.
Akiaria thutha wa gwikinyia kiharo-ini kinene kia ukui wa ndege kia JKIA guthurima mihango thutha wa kuragwo thitima guthararia mihango kiharo-ini giki, Murkomen niaugite ati kwa ihinda ruhonge ruru ni rukoretwo rukigomerwo ni utongoria moru hamwe na kuingĩrĩrwo ni ateti. The last few years, Kenya Airports Authority has faced a series of mishaps occasioned by management challenges and political interference that has resulted into a demoralized and disorganized workforce. Itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia ũtungata rũhonge-inĩ rũrũ na gũcokia riri waruo, Murkomen niaugite ati rũhonge rũrũ nĩ rwambĩkĩte wandĩkithia wa maabitha na atongoria matarĩ a kandarathi, ũndũ ũrĩa ũgũtirigu ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ njũku. The institution has since begun the process of hiring permanent staff to take these positions in an exercise that will be concluded within the next 2 weeks. Gũkĩrĩ ũguo, Murkomen nĩanĩrĩire gũtigithio wĩra kwa mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rũrũ Alex Gitari, ithenya-inĩ rĩake rĩkĩoywo nĩ Henry Ogoe ũrĩa ũgũtongoria kwa ihinda. Pursuant to the challenges facing Kenya Airports Authority, we have made the following changes in consultation with the board of directors. Mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoe, currently serving as the head of corporate planning, has been appointed to be the acting managing director of the Kenya Airports Authority. Oho, kandarathi ya Fred Adawo na ũrĩa ũratungataga nyabara wa tabarĩra itiganĩte rũhonge-inĩ rũrũ nĩĩteanĩirio ithenya rĩake rĩkĩoywo nĩ Engineer Samuel Mwachache. A mutual consent again, the contract of Engineer Fred Odawa, who has been the general manager, project and engineering services, has been terminated, and his place, Engineer Samuel Mwachache, has been appointed in an acting capacity. No na kũrĩ ũguo, Murkomen nĩathanĩte kũheana gũkwa motaro kũrĩ aruti a wĩra nĩguo gũkoragwo na hinya makĩruta wĩra ũguo ũgũkinyanĩria ũtungata mwega. I have further directed the board to work on the staff attitude, mentorship and motivation to improve productivity. Mogarũrũku mangĩ matabanĩtio nĩ hamwe na Abel Gogo na ũrĩa ũrarĩ nyabara wa kĩharo kĩa JKIA gũthamĩrio kĩharo-inĩ kĩa Mombatha, Serena Gol ũrĩa ũratungataga kĩharo-inĩ gĩa Gĩthumo agĩthamĩrio kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa JKIA, nake Peter Wafula kuma Mombatha agĩthamĩrio nginyanagia kĩharo-inĩ gĩa Gĩthumo. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Thengio mũno mwandĩki witũ ti Mwangi wa Mũrugi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩnyitanĩire na thirikari nene nĩguo gũkinyia bataraitha matũra-inĩ marĩa matakinyĩirwo nĩ bodi ya kũiga irio nyũmũ NCPB. Thĩ wa tabarĩra ĩyo, kaunti ĩyo nĩ gũkomborithio kana gwaka thito matũra-inĩ marĩa mena ũrĩmi mũingĩ, kũrĩa arĩmi makoretwo na thĩna wa gũkinyĩrwo nĩ bataraitha ĩno. No rĩu thirikari ya kaunti ĩno nĩ yugĩte nĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra gũtigĩrĩra mũndũ o wothe nĩ akorwo akĩamũkĩra bataraitha. Aikari a Naikuru rĩu nĩ mekũgunĩka kumana na mũbango ũrĩa thirikari ya kaunti ĩyo ĩtanyĩtwo kũrugũria wa gũteithia arĩmi kwamũkĩra bataraitha ya raithi na mbegũ cia Benico. Government ya Nakuru kwa mambo ya mbegu, tukiangalia kama ni mambo ya Pareto, serikali imeweza kutenga budget ya kuweza kusupply the seedlings, na ndio kazi tumekuwa tukifanya. Tumeweka hiyo plan ya 5 years ya kuweza kufanya distribution ya seedlings, na pia tunafanya kazi na wale partners wengi ambao wamekuja kwa industry. Pia kama county government ya Nakuru tumeweza kutenga budget ya kuweza kuwapatia wakulima wetu wa Nakuru seedlings. Hivi sasa tukiangalia kama Naivasha pekee, sub-county ya Naivasha, tuko na store moja ya National Cereals and Produce Board, na kwa ile wito wa rais wakiwa na gavana ni kuhakikisha kwamba wakulima wamepata fertilizer kwa njia ya ukaribu. Hivyo hawafai kwenda mbali. Ukiangalia hapa Maela kwenda all the way mpaka Naivasha, mkulima atatumia pesa mingi kuweza kufika pale. Hĩndĩ ya mũcemanio wa monanio ma ũrĩmi Naivasha, Joyce Kiara ũrĩa nĩ mũrĩmi kuma Charles Farm nĩaugĩte atĩ nĩ makoretwo makĩgũra irio cia mahiũ na thogora wa igũrũ,
na oho agaikiaretana gwĩ thirikari ĩmahotithie kũgũra irio icio na thogora wa thĩ. Katika ufugaji wangu challenge ninaweza sema nimepatana nayo ni challenge ya high cost of feed ambayo inatupatia changamoto kubwa sana mpaka tunashindwa tajimudu namna gani. Hĩndĩ oyo nĩ mahoete thirikari kũmateithĩrĩria kuona aingĩ ao matirĩ na mawĩra mangĩ na ũrĩmi wao nĩ ũgũmĩirwo nĩ thĩna wa maĩ na wagi wa mbegũ cia kũhanda. Wazazi wengi hawana ajira na tukifanya kazi hiyo na tusapotiwe hata na serikali tusapotiwe, tupatiwe vitu kama vitu ya shamba, vitu jenye inalingana na shamba, naona tutajimudu kusomesha watoto kwa njia mzuri. Mũrũgamĩrĩri wa ward yo Maila Jane Wanjiru nĩ agathĩrĩire tabarĩra ĩno kuona atĩ nĩ gũteithia arĩmi aingĩ kũmahotithia kũgunĩka ũrĩmi-inĩ wao. Mnaona vile kiangazi iko kali, tunastahili kuwa na njia za kuweza kusaidia wakulima wetu wasio wakifanya tu kazi wanaweka pesa nyingi lakini hakuna mapato. Watoto wengi wako kwa ma street kwa sababu wazazi wameshindwa kabisa na kujimudu kimaisha. Tunashukuru kwa sababu ya ile mipangilio tumeona, na ninajua hata wananchi ambao wako hapa ninajua wametoka hapa na kitu ambayo itaweza kuwasaidia, na ninajua tutafuatilia kama county government under the government of Susan Kihika, na hata pia our president. Agriculture actually is the mainstay. Pia tuko na mpango wa maji ambao county government inashikilia kabisa, because without water tunajua hii kazi yote tunafanya haiwezi kutupa matunda. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Triza Wainaina. Ile siwezi ongea sana. Gatho cia mwanya kuri mwandiki witũ Triza Wainaina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arutani mwena wa Nyanza nĩ moretio kũmũhe gĩtĩo mwandiki mũkaru wa kĩama kĩa arutani kĩa NAT nĩwe Collins Oyu, ũrĩa ũkoretwo akĩingĩrĩrwo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ arimũ, makiuga mũtugo ũyũ no mũhaka ũthire, kuona ũguo amemba a kamĩtĩ ya bũrũri ya NAT kuma mwena wa Nyanza matongoretio nĩ Alex Dunga hamwe na Edward Orlando nĩ makumithĩtie ũndũ ũyũ makimaririkania ati murutani wa kawaida ta arutani aya angĩ. The people from Eastern, they respect him so much. The people from Central, they respect him so much. Coast, where Danalo comes from, they respect him so much. We go to every other area, they respect him. But from Nyanza, we are very bad bloggers. Kindly let them respect the Secretary General. Union is a union of order, loyalty, and respect. The Secretary General of Kenya National Union of Teachers comes from this county. He is now a national figure. He's not the local man. He's not the local man that you are seeing the other day. Please, we must give due respect to the Secretary General. Let us avoid social communication, social media alterations. Let us respect the leaders we've elected. I am pleading with you so that we grow this union. This union is what has made the teachers where they are. You cannot have a Secretary General in your region and then you joke around with that post. We will defend jealously. We will defend jealously. Na tugithie na mbere ni ati mubunge wa Uasin Gishu niwe Gladys Bosholei ni arutete mawoni make iguru rigie gicanjama kia arutwo na githomo gia Finland oro undu umwe na Canada kiria kiroretie maitho mothe kuri thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu thutha wa kwaga kuhingia ciiraniro ciao cia gutwara makiria ma arutwo 300 kaunti-ini iyo, na akiaria hindi ya tabarĩra cia gukuria atumia mwena wa Eldoret. Mubunge uyu ni acokete agaikiarite na kuri rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra mathako bũrũri-inĩ nĩguo kũruta motungata megie kuri athaki a Kenya thutha wa kwaga gũtugwo ngerenwa-inĩ mwena wa Budapest. Umwe wa itũmi ikiuga nĩ meharĩrĩirie wega no thabarĩ ĩno ndĩnakorwo ĩgĩkinyanĩra.
gavana amekupatia responsibility. Jua pengine sikuongelea kwa sababu sana nilikuwa nauliza maswali na sipati majibu. Na huwa mimi sitaki kuongelea ile kitu sielewi. Lakini sasa nafurahi kwa sababu uchunguzi imefanywa na uchunguzi bado inaendelea. Na pia imesemekana sasa imejulikana kwamba kuna wale watu walilipa lakini hawakuweza kwenda kufanya hizo masomo. Uchunguzi imeendelea, tumepata hakikisho kutoka president kwamba hao watoto wote lazima pesa yao itarudishwa. Lakini pia nimesikia juzi wakisema kwamba Senator Mandago na governor wamesema kwamba watafanya juu chini kutafuta hiyo pesa kuirudisha. Na unajua tunajua sana kwa sababu hata tukisikia machungu ni kwa sababu president alihakikishia wananchi na youth maneno ya sports. Hata kwa Kenya Kwanza plan na manifesto iko hapo. Kwa hiyo agenda ya bottom up economic model iko hapo. Sasa sisi hatuwezi kukubali, hata kama serikali ni yetu, hatuwezi kubali waziri achezee hiyo kazi kwa sababu sisi tuli promise wananchi. Kwa upande wa mchezo tuko na shida mingi sana especially kwa athletics. Mi sana kwamba nilikuwa naegemea maneno ya athletics kwa sababu watu athletes wanatoka hapa eneo hii. Na ndio imepatia sifa eneo hii. Ndio imeweza kubadilisha hata uchumi ya eneo hii. Na wengi tukaanza kuona wako na shida. Ndi kwa sababu moja tumeweza kuona kwamba kuna vijana wako kambi. Na riboti yo egimaine na kiriga kia mathomo ma Finland orodo mwe na Canada niyo ikorwo ikihe kaida ukorwo gikuda tumai ndugathie haraya ni amni ndiracokereria tuthie na mbere na kuona uria bururi watithia.
nä tokorwo tå gä cokereria oro rä ngä mwä roreri wa Muthingi TV angäkorwo nä hingo årahingå rä ra karaviceni gaku wä igwe wä må ciä thiä na mbere na kwaranä ria naniä kå gerera kå rä a page-inä itå ya Facebook arä o Muthingi TV kana kå rä mwena wa YouTube @Muthingi TV na riboti ä rä a ndagä thiä na mbere na kwamå kä ra nä atä kå rä kå ndå gå tarä kå ragä coka thitima wä å gaikä njä ra ihi kwanyu må rä o nduma-inä kana nä må korirwo må gä cokererio nä thitima tå gä thiä na mbere nä atä må tumia wa må nini wa må tongoria wa bå rå ri Dorcas Gachagua nä athiäte na mbere na ũkorwo akĩarĩria mbeũ njĩthĩ makĩria arĩa marahĩmbĩria kana arĩa makoragwo makinyua ndawa cia kũrebia oro ũndũ ũmwe na njohi cia ibango. Mũthenya wa mũthĩ nĩ acerete kũrĩa mwena wa Juja gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu kũrĩa athiĩte na mbere na kũria mũingĩ kũhĩmbĩria andũ aya marathiĩ na mbere na kũnyua njohi cia ibango na makorwo makĩmathomithia oro ũndũ ũmwe na kũmanyita wega kuona nĩ ũndũ mangĩkorwo makĩgarũra. Draw cartoons as a sign of rehabilitating the young people. You see somebody staggering under the influence of alcohol, let's not judge them. We need to treat, to rescue them and take them for treatment. Let's not call them names. We need to recall ourselves and say it is time to change our children's life. As families, it is we must make a decision to love these children. We must make a decision to make sure that they are redirected to the right destinies. Kwa kupiga pombe tumepigana nayo as a motor agency. Tumetumia the clergy. Si tunatumia the clergy sana. Tuko na platform zetu. Tuko na watu wa county government pia tunashirikiana na vijana, watu wa boda boda, political leadership, sote tuko pamoja na tumeweza kupigana na hii pombe haramu kabisa. Kwa sasa kutoka RRA ianzishwe, tumekutana hata na His Excellency the Deputy President Nyeri, tumeweza kupewa mawaidha kutoka siku zile ilianzishwa. Sisi hapa kama Chang'aa tumeshika zaidi ya lita 2,000. Kangara tumemwaga zaidi ya lita 10,000. Tumeweza kushika bangi zaidi ya kilo 3,000. Sana wanatuletea maneno mzuri, sasa tunabadilika, hatuwauzii pombe, tunauzia chakula. Na akasema Mama Boy, asante sana kwa kukuja hapa kututembelea na kutupea nguvu. Mtuombee tu Mungu tuache hiyo mambo ya madawa ya pombe hiyo. Ngatho cia mwanya kũrĩ mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Dorcas Gachagua nĩ gũthiĩ na mbere na gũkorwo agĩthomithia na agĩũkĩria mbeũ njĩthĩ makĩria arĩa meingĩranĩtie na njohi cia ibango. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gĩkundi kĩa ambunge kuma mwahũ-inĩ wa Kenya Kwanza nĩ mehĩtĩte kũmenyana na maminista arĩa matakũrutĩra mũingĩ wĩra ũrĩa kwagĩrĩire makĩaria marĩ kaunti-inĩ ya Embu igongona-inĩ rĩa kũheana basarĩ. Ambunge aya magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Dagoretia Mohoro John Kiarie maugĩte atĩ matigwĩtĩkĩra thirikari ĩgũithio nĩ andũ arĩa makwaga kũigĩrĩrĩka wĩra-inĩ ũrĩa mahetwo, kuona atĩ ciĩranĩro iria ciaheanirwo mũingĩ no nginya ikorwo ikĩhingio mbere ya mĩaka ĩrĩa mahetwo ya kũrutĩra mũingĩ wĩra. Any minister who shall have any allegations of corruption will have to carry their own cross. It does not matter whether they are Kenya Kwanza or whatever else they are. We as Kenya Kwanza MPs are first members of parliament representing our constituencies, and as such we shall be vetting our ministers according to the roles we are given of oversight as members of parliament. Jambo la pili, we shall not entertain the pompous display of arrogance by members of the cabinet. And as such, members of cabinet shall be appearing before parliament to answer on the roles that have been delegated to them by His Excellency the President, so that we are able to meet the promises that we made through the charters, through our manifesto, and through the Kenya Kwanza action plan.
These bipartisan talks will only bear fruit if they are done within the confines of the law. Cabinet Secretary, waziri ambaye hawezi kufanya kazi vizuri aletwe katika National Assembly na tumuulize maswali, na akilemewa na kazi anakanyanga nyumbani mapema, kwa sababu lazima wale mawaziri ambao wamepewa kazi na serikali tukufu ya Rais Ruto wasimwaipishe katika kazi yao. Wao hawakutafuta kura, wamepewa kazi mapema, wafanye kazi. Kama hawafanyi, shauri ni yao. Kwa hivyo tunataka kuwapatia onyo na Mheshimiwa KJ hapa, na ni mmoja wangu katika mbunge kuu, ya kwamba waziri yeyote ambaye atagomea kazi yake ajue nje inamngoja. Ameweka sahihi pale. Now this pale katika benki. Na tugithie na mbere aikari a Choka matigitwo na honi thutha wa rori iria irakuite mutu kuma mwena wa Rwai igitwara Kayole gutamwerekera na kuringa ngari enge ya mundu kiumbe, na thutha ucio rori iyo kurika mutaro igitiga aikari a mwena uyu na ihinda ria gutharana mutu uria rori ino irakuite. Thutha ucio maafitha borithi ni marekinyirie aria mutino ucio urahanikiire na kugiria aikari aya guthie na mbere na guthara na mutu ende. Aikari aya ni marakorirwo makihoya maafitha aya a borithi kahinda aukorwo magitahia mutu uyu magikiuga bei ya mutu ithiete na mbere na kuongerereka. Hapa gari zimegongana na kadogo hivi na kale kagari kadogo. Sasa unajua sasa sisi kama Wakenya tunataka kujua nini imefanyika. Una get? Kitu sasa hiki kimefanyika, tunataka nini? Tunataka unga. Una get? Tuko njaa bana. Huyu mzee hakuna sara anaenda hapa. Hapa insurance inasimamia hiki kitu, unaona? So kama mzee anasimamia kama insurance inasimamia unga, then Wakenya wapatiwe unga manze. Hao makarawa tuondoke hapa tukule bana. Hebu angalia vijana manze. Angalia vijana vile wanakaa manze. Ukiangalia vijana manze, mse ashakafunga. Una get? Mse mwenye hii gari ashakafunga. Insurance inasomea gari na unga. Mbona Wakenya wasipate unga? Na sasa hivi tunakaa kwa nchi yenye sasa ni up bottom, si bottom up bwana. Up bottom. Mwambeni gari imeanguka ndani ya mto. Mwambeni gari imeanguka ndani ya mto. Na unga zikakunywa maji. Na ile kitu natuuma, maskari wanakuja haraka. Wangechelewa kidogo, alafu wanatena wanaita tear gas bwana. Na huku si maandamano. Ingekuwa fadhali hii gari ikianguka Jakaranda ndio walete tear gas, lakini hapa Choka si tunakula tu na amani bwana. Mbona wamekuja haraka? Na hii ni bahati ya raia bwana, watu wakule. Shida iko wapi? Mungu akituletea mnakuja mbio. Na tukienda kuiba mnatuua. Tukienda maandamano mnatupiga. Mnataka tukule wapi? Mimi sijapata unga, lakini ni Mungu leta wanatuuliza tusichukue unga. Sasa hii ni Mungu leta, ufai kutuuliza. Ucio niguo ugitagwo mutino wa honi. Tugithie na mbere ni ati mutongoria wa atumia kaunti-ini ya Kirinyaga Njoroge agiritio kuingira kiharo-ini gia thukuru wa Kamigwa uria uri rungu rwa thirikari ya kaunti ino, na Jen negireire thirikari ino ni kiria augite ni kuhahithio na ukorwo akigirio kuruta wira wake. No nake mutongoria wa aria aingi thiini wa kaunti ino niwe Muriithi Kibinga akiuria Jen kurutira muingi wira na kwaga korwo agiikia rumena gatagati gake na atongoria aya angi a kaunti ino. Muno atenginyo muthi bursaries aciari ma Kirinyaga maikarite riũa-inĩ na ciana cia Kirinyaga makihia ni riũa. Ona kwena tent ndirarihiire no mararega kuhingura polytechnic, na ni njũare makinyire kiroko ni moe ti propaganda ndiraheana tiguo. Kwena makinyire kiroko mwakora kuhingitwo tiguo. Nĩũndũ maraugire ngavana wa igũrũ araugire gutikahingũrwo, no ndiramwĩra maũndũ no kahora na Ngai egĩtĩ-inĩ. Na nĩ njũĩ aciari ciana citũ cirahingũra thukuru next week. Ndĩrĩa ndĩraĩ thibitarĩ nĩ ndĩrecirĩtie ona njambe njoe wiki 2 kana 3, no ndaririkana ciana iria heaga bursaries nĩ ciana itarĩ na aciari, nĩ ciana ciĩna mawathe. Ndiramenya ndĩngĩaga gũka kũmũhe bursary ũmũthĩ.
ciana imwe citikahota gucoka thukuru ninde ya guthuro nijo aingia ni mutiana nyona nundu baba wakwa agire accident hau nja ya muci nake ambata koguo na ndina ika siasa ni ngai wanjikire siasa yakwa koguo njiraga andu aria marenda kuhura mbara ii kwina uria undu agirira na ni egukorana namo na ciari muthina mbere kunyitira na mahoya nundu tiga wa mahoya ma ciari ma Kirinyaga ndingiria ho muthi ni ndireraga ciari wenyitie no menye kwi ngai matuine na andu a Kirinyaga ni makwendete na andu a Kirinyaga ni marakuboere na andu a Kirinyaga matira gutiganiria. Nataka niambie Gavana Anne Waiguru umebakisha miaka 4 hapa Kirinyaga, sio kwako peke yako. Hapa Kirinyaga ni kwa hawa watu ambao leo umewafanya wakae nje, watu ambao leo umekataa kufungua Kamigwa Polytechnic, watoto ambao hawana wazazi wasipewe bursaries, watoto ambao ni PWDs wasipewe bursary. Na nikwambie uache kutumia vijana wa watu. Kirathi na mbere thiini wa Kirinyaga ni siasa itena umithio thiini wa Kirinyaga. Muthenya uria ungi ni turonire maria siasa thiini wa project cia governor na cia thirikari wale mukanduire marathi marabuja borehole. Na tugikiuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ni ati mutumia mubunge Isiolo Mumina Bonaya igitieretana kuri muingi wa kaunti ino na igitieretana iguru rigi maini na woi wa basari aikiuria aria maikoragwo magikiaretana ria kuheo basari makoragwo magikiaretana kuma kuri aria maumite micii iria ina thina muno makiria aikiuga ni makoragwo na ihinda irito riria maraheana basari ici kuona andu aingi makoragwo magikia ihoya ria kuheo basari ona kuona ni maumite micii iria mehotete. Aya, asanteni. Kujeni. Come closer. Mko hapo wote? Aya. Wapi cheki ya kina mama? Kina mama Leaders wa Tugithie na mbere ni ati mbeu njithi kaunti-ini ya Laikipia mataritwo iguru ria guikara miturire ina umithio na gwithema kuingira mitugo-ini iria itagiriire ta utumiri wa dawa cia kurevya, njohi na ciiko cia wikinaĩ. Na atarani acio nimoritie mbeu njithi magie na mithingi mirumu ya miturire yao niguo mahote gwithema na mathina maria makoragwo makimagumira hingo iria marathie na mbere na guteng'eria iroto ciao. Majina naitwa Perpetua Wamboi Ngoge. Siku ya leo tumekuwa hapa Muthengera na tumefurahi sana kuwa na watoto na kijiji wa Muthengera tunasema asanti. Tumepewa watoto zaidi ya 500 na tunafurahi kwa sababu jambo moja ambalo tunajua ni kwamba kuna maisha ya mtoto ambayo imebadilika siku ya leo, sababu tumeongea mambo mengi sana. Mimi hasa nilikuwa naongelea kuhusu kuhusu kutengeneza skills zao katika maishani mwao, kwa sababu tumekuwa tukisema ya kwamba hakuna kazi katika nchi ya Kenya, lakini tukaona watoto wakiseti goals zao kutoka mapema wataendelea. Hata wale labda hawataweza kufanikiwa kwenda university, kuna nafasi yao wakijitolea katika skills zao. Tukaona kuna dancers, kuna footballers, kuna hata wengine wako na vipawa tofauti. Sasa tulikuwa tunawasaidia kunasha hizo vipawa na ili kila mtoto hata maishani yake ya mwishoe aweze kujiajiri na hata kupata riziki yake. Siku ya leo tumekuja kujumuika kama vijana na pia watoto. Tukuje tufunzwe angaa mambo au maneno moja ama mawili ambayo yatatusaidia ama yataweza kutubadilisha. So leo tumeambiwa kwamba mihadarati yana madhara na pia anaweza yakaua. Na kando na kuua pia unaweza pia ukajitwika katika wizi nini na ukaweza kufungwa katika jela. Nimesoma kitu inaitwa mental health.
sikuwa najua kuwa kuna kuanga na mental health ambayo inaweza kuaffect na inakujanga kwa vitu zenye tunakuwa tukifanya. Unadhani kitu ni kidogo, but inaweza kuja kuaffect psychologically na ukose mpaka uone tuka kitu ni rahisi, lakini hiki kitu nimekuwa shida kwako. Saa zingine tunajaribu kwenda mahali pengine, hatuna support, lakini tungeomba sana tukipata usaidizi, sisi kama wanashauri wa Nyahururu tuko set kusaidia, tuitiwe watoto tuwasaidie, because we know that mtoto akiwa empowered, our future is good. Na ripoti yo ĩgĩmaine na mataro kwĩ mbeũ njĩthĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ kũrĩkia kahinda kangĩ okorwo ngĩrikeria ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya na ndĩracokererie tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na kuo tuone ũrĩa gwatindia. Nitwacokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV tutikiria tukorwo tukihiuka imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini na tukiambiriria ni ati njorua ya mahenya maita matatu ma thi yothe mahenya-ini ma mita 1500 Faith Kipyegon natanyitwo kunyita itemi ritumurano-ini cia muthia cia mita 500 mahenya-ini ma Budapest na Kipyegon na uria wandikithitie uhotani munene ayukirie dhahabu mahenya-ini ma mita 1500 gitongoria mung'ethaniri wake Sifan Hassan na matanyitwo kung'ethanira ihenya-ini riri utuku wa umuthi. Tugithie na mbere Elvis Muigwa wa kirabu kia mubira wa golf kia Bunu e muhotani wa mbitika cia athaki aria meyukirie na iria citafanirwo kiharo-ini. I said today is the day I'm going to try my best. Yeah, I know, and I've done it. Well done. Very good. I think we can do a good photo, President. Tugithie na mbere mubunge wa Marsabit Naomi Wako nerugoretie mbitika cia gikombe kia Marsabit na iria ciretanio nake na iria cirakuruhania timu itiganite kuma kaunti ino tanya-ini ria kurehe thayo gatagati ka nduriri iria cikaraga guku undu umwe na kuhurana na njohi cia ibango thiini wa kaunti ino.
Theme yangu ya game yangu, ile games tunacheza, game yangu ni peaceful coexistence. Sisi wote tuishi kwa amani pamoja. Number 2, tuseme bye bye to drugs. Number 3, tuseme bye bye to FGM. Tena tuseme bye bye to early marriages. wa Muthingi TV au ni hotukoro tugikirira gaturumo mohoro maito matha ishigatho cia mwanya kuri andiki aito a mohoro aria makorirwo maikihiuka kaunti ciothe 47 gutigirira ni makorwo maikumenyithia uria bururi wa ntidia gatho cia mwanya kuri mundu gwitwo Mwangi wa Murugi ni undu wa riboti kana ni undu wa wira mwega uria ikorwo ikiruta hwaini wa umuthi. Mwerekeri wakwa mundu gwitwo Mika Mugambi, my cameraman mundu gwitwo Brian. Gatho cia mwanya nie kwendithiria utuko mwega, Ngai wa moyo athie na mbere na ukurathima na weekend njega thie na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge.